Muraho neza Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe mwese mudukurikira mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho muherereye hirya no hino ku isi, tubahaye ikaze tubifuriza kugira ubuzima buzima. Nguhaye ikaze kandi ku kiganiro cy'uyu munsi, aho ngiye kukugezaho ubutumwa bw'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, wageneye abatuye isi ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu kanwa. Nk'ibisanzwe Ngende Fidèle ni njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka, u Rwanda n'isi muri rusange twizihiza umunsi ngarukamwaka wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, hagamijwe kuzamura ubumenyi bw'umuturage ku buzima bwo mu kanwa ndetse n'isano iri hagati y'ubuzima bwo mu kanwa n'ubuzima rusange bw'umuntu. Indwara zo mu kanwa nizo ndwara za mbere zitandura zibasira abantu benshi ku isi, zikaba kandi zikunze kwibasira abantu banywa itabi, abanywa inzoga ndetse n'abantu batarya indyo yuzuye. Muri raporo y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima yo mu mwaka w'ibihumbi 2022, wagaragaje ko indwara zo mu kanwa zibasira abangana na miliyari 3.7 ku isi yose. Muri bo miliyari 2 ni abantu bakuru bari barwaye indwara yo gucuka amenyo cyangwa bari bafite iryinyo ryacukutse, naho miliyoni 514 bo bari abana bari bafite iryinyo ry'abana ryatobotse cyangwa ryacukutse. By'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, raporo yo muri 2021 igaragaza ko mu bantu bakorewe ubushakashatsi 57% batajya basura muganga w'amenyo, bivuze ngo ntibajya bisuzumisha indwara zo mu kanwa. Mu bagerageza kujya kwisuzumisha indwara zo mu kanwa, 92.8% bagiye kwa muganga w'amenyo kubera uburibwe bw'iryinyo cyangwa ububabare bw'iryinyo, mu gihe abari munsi ya 1% ari bo bagiye kwisuzumisha indwara z'amenyo hagamijwe kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Si ibyo gusa, ikibabaje kurushaho ni uko 19.3% ari bo babasha koza amenyo inshuro 2 ku munsi, mu gihe 67% bo bayoza 1 ku munsi. Abandi basigaye bose ntibajya boza amenyo na 1 ku munsi. Nubwo indwara zo mu kanwa zibasira abantu benshi ku isi, nyamara zishobora kwirindwa. Ni muri urwo rwego umuryango mpuzamahanga wita ku buzima WHO ukangurira abantu bose ku isi kwirinda indwara zo mu kanwa binyuze muri ubu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere, ukoza amenyo inshuro 2 ku munsi ukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, ukoresheje umuti w'amenyo urimo fluoride. Iyo bavuze koza amenyo inshuro 2 ku munsi, baba bavuze nibura mu gitondo umaze gufata ifunguro rya mu gitondo na nimugoroba umaze kurya ibya nimugoroba ugiye kuryama. Ugakoresha kandi umuti urimo fluoride. Uburyo bwa kabiri ni ukugabanya ibiribwa birimo isukari nyinshi ndetse n'ibinyobwa bikoranye isukari nyinshi. Iyo tuvuze ibinyobwa bikoranye isukari nyinshi cyangwa ibiribwa bikoranye isukari nyinshi, tuba tuvuze bya biribwa bituruka mu nganda birimo isukari. Ibyo biribwa bigira uruhare mu gucukura amenyo y'umuntu. Niba utararebye video yacu isobanura ku ndwara yo gucukuka amenyo, ndagusaba gukanda kuri link iri muri description kugira ngo usobanukirwe
uko ushobora kurya biriya biryo birimo isukari ariko ntibiguteze ikibazo. Uburyo bwa gatatu ni ukwirinda kunywa itabi n'inzoga. Gahunda ya Tunyweresi mu Rwanda yarahageze imaze igihe. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima udushishikariza kandi kureka kunywa itabi ndetse no kunywa inzoga bikabije, kuko nabyo bishobora kugira uruhare mu guteza indwara zo mu kanwa. Cyane cyane ko twarabibonye muri video twakoze isobanura abantu bakunze kwibasirwa n'indwara yo gucuka amenyo, twarabivuze itabi, uruhare rw'itabi mu gucuka amenyo. Babonye ko itabi rigabanya amacandwe mu kanwa, bigatuma bagiteri zitera amenyo zishobora gufata ku menyo mu buryo bworoshye. Niba ushaka kureba iyo video nayo mu buryo burambuye, wakanda kuri link iri muri description kugira ngo ubashe kuyigeraho. Uburyo bwa kane ni ukurya imbuto n'imboga bihagije kuri buri funguro. Imboga n'imbuto biri mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri zirimo ibirinda indwara. Byumvikane rero ko iyo uzirya mu buryo buhoraho, urya indyo yuzuye, uhaye umubiri wawe kugira ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye harimo n'indwara zo mu kanwa. Tuributsa kandi abantu kugira umuco wo kwisuzumisha indwara zo mu kanwa, hagamijwe kumenya uko ubuzima bwawe bwo mu kanwa buhagaze, utarindiriye ko wumva uburibwe cyangwa ikindi kimenyetso. Dushishikariza kandi abantu guhindura uburoso bw'amenyo buri mezi 3, hagamijwe kwirinda bagiteri zishobora kuba zarafashe mu buroso zimazemo igihe, hagamijwe kandi kwirinda ko uburoso iyo bushaje bushobora kwangiza ishinya bitewe n'uko amenyo yabwo aba yaragiye ajagarara. Dushishikariza kandi abantu kunywa amazi ahagije mu rwego rwo kugira ngo twirinde indwara zigiye zitandukanye. Umubiri w'umuntu iyo ufite amazi ahagije, hari indwara nyinshi udashobora kurwara, ndetse izo ndwara z'umubiri zitandukanye zishobora kugira aho zihurira n'indwara zo mu kanwa. Twebwe nka Sobanukirwa Classe, ku bufatanye n'ibigo bishinzwe ubuzima, twiyemeje kubafasha guhindura imyumvire ku bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa, binyuze muri video tubakorera zitandukanye zisobanura indwara zo mu kanwa, ibizitera, uko wazirinda ndetse n'uburyo zivurwa. Muzakomeza kubona amakuru y'ingenzi ku ndwara zo mu kanwa binyuze kuri iyi channel. Niba utarakora subscribe, ndagusaba kuyikora aka kanya kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yose y'ingenzi ku buzima bwo mu kanwa ku gihe.